malangona ile tei male fefe ile va ainga sa ia va ai ile buli mau tu fofonga to mai tai Marie tusi luas futu sanga la fio anga sa ai sa fa ma wina ile li leo Tomasi ile wo itaimi e fa pea ele iai nei polu Marie le taimi o ia sa ia sa va I ona ma tu ele tami tonu le na tu poele fa lape pe tai na watu si vai ma au mai o ia nei polu e fa inga benga manala o mai e lea ma si vai kolona anti malato wa nga e lo ma Samuelu ile fale le bo Samuelu I malolo lei malato no fuai ta ua si vai lana mori mautus tu sia I luma na whaamsnonga o ile na whaia toi si vai a te ia a fesili atu se isi pena iai le te mina tupu ele whaamlave o na tali le iai sa ma iai ma Samuelu le te mitonu na tupu ele whaamlave o lo so solo lava le mau Marie e tu tusa le ma le mau ar kom sino le mtanga luengo leo au au nongo tina Filippo fa pele mori mau atu pa isa panile le ma le whanga lea sa ta ita ia le suenga e fa pe ele iai Marie le te mina tupu ele whaamlave ma e se le mau Samuelu e fa pe mai na la iai ma Marie le te mina tupu ele whaamlave lea na mali waitu au maltino ai le so ina le tamai tai lo io Catherine te sao leo lo tu lai mo Samuelu masibai na fesilingi ya Catherine o le whaamatalanga lo tinai wha peasa e nofo ia Samuelu masibai I vai tele feso soni le vaingolona grandfather I le vai tau o le whainga pano talu oro tasi ai Natalie Marie e sa o le lei fesili Catherine sa faise lua mafutanga wha apo liuli ma Samuelu le to lua lo ante sibai ai le o loa sibai Tali Marie e sa o le lei e sa o sa yeise pa sika sama Samuelu le ana ta ua ilana mau Tali Marie e sa o le lei sa to e fesili foi Catherine le to mai ta o lo ia e sa o sa lo tutu I lunga le awale le vaenga tonu le ana wha sanga I male falsama mona le ana tupu ele wha lave Tali Marie sa o le lei fesili ngia fo ia Catherine e sa o le mau Sam a o lo tutu I lunga le awala ai lua wa aia le tangata la sa vali mai o lai tala noa I lana telefoni Tali Marie e sa o le lei fesili Catherine o na alea Tali mai o Marie wo wha apea mai sa ma tutu se I pasi le tangata lea e sa vali mai to e fesili le tamai ta ilo ia e sa o sa lua wa aia le tangata ma le ta vale ma walunga le pika e whawhai tutu alanu siliva o a ngai mai le awala le luma le Mount Samoa leo lo fetifiti wha solo ma mimilo tu yo lua luma leana la veile tangata leana lua wa ayanto sa vali mai Tali Marie e sa o le lei to e fesili Catherine e sa o le maua Samuelu na sa vali atu wala talata le pick up ai to e alu le ta vale Tali Marie sa o le lei fesili ngia fo e Catherine e sa apea o wha apea atu e tele I wha mtala ina lawa sa isi le wa inga leana e wa ayai le wha abilave ona wa e te I le wa inga matautia na e wa ayai Tali Marie e sa o tele I wha iloa ina I sesi le wa inga sa o wha ayai fesili Catherine o le tangata leana lua wa ayai o sa vali mai matala no e lan telefoni o ia leana la vea I le ta avale leana ta oto iau ta fole awala pena ta atia iau ta fole awala lea o le isi vaenga o le awala lea sa ta atia ilo na tino Tali Marie sa o le lei o mai ade so eina le tamaita I o Catherine o le moli maua Marie aina yese vaenga o le moli maua Marie na ia ta uai le swafo lauli le faipule po le ministai le mai taimi le na ia ta ue na fiso o ta iatu lauli pena fe au o ia lauli lona ofisa ma fesilingia o ia mfa pe atu lauli ia te ia Marie ia e tau tala I lawa mea tonu a whaina e iai le te mina tupu ele wha lave tau tala oi le mea sao ma whai loa le mea moni ai a whai e tele iai tau tala oi lawa mea tonu e tele iai I le te mina tupu ele wha lave Uina tali I oe Marie I fesili umana fesili ngia ai o ia le tamaita ilo io Catherine pe tai e 5 minuti na toi malolo ele wha masnonga ai le toi tali watu le whamasnonga na toi subi ai le tali le tamaita I o Marie wa ia toi e nai fesili uma na ia I o ina a mai I a Catherine na a matalo na toi wha au wau fesili a Catherine po le ale mafu anga walai ona ia toi tali e te ena vahenga uma sa ia I o ina le temina fesili ngi ai pita ina le mawhai le tamaita I o Marie ona tali ia fesili
se yo ina fa ilo mai lo mari I luma o le fa msnonga sa fa ilo atu ele leo ile temi le na malo lo ai fa msnonga o le amolia o ia e tu sai malana mau lewa to yo ia I luma le fa msnonga o le mafu anga le na to sui fa fu se ia le tali le tamaita yo mari e pe yo na ia to te e nai vai nga uma na ia yo ina I luma o le fa msnonga I le tango fia ai le whamsnonga a pili le neiva yaso I luma le whamsnonga mawalunga. O leo o polo ina le whamsnonga mawalunga. Le official law ia sili ina ia whaamatu atu. Ia whaamatalanga po transcript. O le suenga le mata upu. E pei ona moli ai tala le leipaunga. Manisi o lo whapenao na tuli whaasalanga I le taimi nei. Na fina malosi ia le maita ilo ia. Unasa iuni sa polu. A pia fui mauna Josephine Sa Polu leo lo tu la I mo tala le paunga e taha pa ia fa maunga e pe ona iai tau manga fa msnonga watu nai leo lo o watu lia nei fa salanga nisi o lo o mo lia fa atasim tala le paunga e pe ona sila fio le mata upula nei leo wa tu lia fa salanga tai fa tau sanga ma le ono masina al sunga malele paulo po king fai popo tau alai le loa le mai fai sosione e tu sama tau pulenga e fa o le maliu o le oti le sa ave ma pale mi te usanga tele le sunga po le fionga tu le e pasa I le madira oi o tala le paunga na au mau stono au se talia e na au wina mai nei Samoa e tu la I lumo le whamsnonga le so tanga le mata upu e pei ona whaafare pui pui ei la tau le ua mo lia o le la ua talia ma tu ina atu ele official law ia sili whaamtalanga whaamamonga uma e pe ona iai ele mata upu sasu so ina I le tu o lo o mo lia I lea mata upu. O leo o whailoa mai ele fionga ele sui tai tai o le malo tausi leo lo tau avenina le sao le atunu le taimine ele fionga tuala te vanga Iosefo Poni Fasio. O leo ua toe whaamatu mai ele whainga malo tausi le vaenga le poloketi lona tolu le miliona lea sa tau fia. O lungo le ala ata so ta inga ia po upenga whaasala laua le tu laua le malo lea na whaasala la wina ai le sao nonga le fionga ia tuala Iosefo Poni Fasio. E manatu wa whaafafonga le paia o le atunuu e se whaasala launga na tu ina atu e se tu tino le malo I le aso ananafi. E winga lea I le tau fiai o le whaamatu ina atu o le miliona ta la lo na tolu I ofisa o fono whaavae o I tu malo uma. O le whailo inga I le so al kapineta sa laolau ai le nei mata upu. Ma whaaiu ngā fono ina ai le whaau au ina pea o le whaamatu ina atu o vae ngā tupe o le miliona ta lalo na tolu e pei o na mua I pāsia ai e le pāle mene mo le tausanga whale tupe o loo whaangasolo nei. O aia inga matutuunga o le whaamatu ina atu o nei vae ngā tupe o loo malu ma e ngā lulu e whaatasi ai le matanga luenga o tina matamaitai ma le matanga luenga o tupe ato ai ma le ofisa o pule ma su e tusili. Peitai o le a whaamuta o le whaamatu ina atu o vae ngā tupe o le miliona tā lalo na tolu I le aso tolu sfulu Iuni lua o 25. O whamaunia mai a komisina mtanga luenga o leo le tau wha awa paulongo tino Filipo le malewa I leo se li tala vau wha unga le vaiaso o lo msalo mia na malemo I le sami e lua suma tasi tau sango se li tala vau mai whanga li I mati avea na ngai e wha angota I le wha unga le vaiaso pe tai o lo msalo mia na malemo sau noa wa pau I suenga mtanga luenga o leo e whapea na ngai lea li lusu tasi tau sango ma se isi li I tala vau se fulu ma le fitu tau sanga e whanga ngota I le pola sto nai pe tusa o le vao le iwa I le se fulu pe tai e na ole tala vau sumar fitu tau sanga na toi fo I ane iuta ili se teimi o le vaveao o le asusa. Na sa ili le tino maliu o lea li e pena ta ua komisina o le tai au le asusa na Maua Island tino maliu o lea li I se vaenga e lata ane I le ngata I fale o le fio anga o motaa. E leo mai loma le teimi nei pe whaatino se suenga whapito e whamautu e le maliu o lea li tala vau lua suma tasi tau sanga
e pe ona masani ona yai tūlanga o whaalawelawe e whanau ai soifua. Ai o tu lai mai o le whaawelawe ua toi mamoli mai ei se whiau whaamanatu mai le mamalu le atunu e tau wala mai le matanga luenga leo leo ia tau tua nāle saunga le mū ia whaamua mua i taimi uma. Ma le tatu tala muli mai le ofisa lava o leo leo. E tau luani ta maiti o loo tau fia ni whale mai tele ma tau tua ona o le honga o manduanga e maa fua mai seanga ese. O le tamaiti te sifuru fitu tau sanga ma le sifuru ma le tolu tau sanga. Leo leo o a fia i le whaalawelawe lea na tula i mai le whai unga le vai ason se mwai atu nei. Leo lo fia ngai matong fitinga le mautanga sa ngase mto tua. O moria leo leo se li tolu suma le whantau sanga mai le fia anga wa maile. Ona o le wha o lima, le pe ona mahano nu ahi nei whanau. I whamtalanga mai le komisino mtanga luenga leo leo le to wha o Paolo Tino Filipe e tusa msusuenga le mtanga luenga. O ni mta upu wha aloto i fale, wha peatu langa o whanua, maona tua oi, leo lo o a afia ai le nei wha lave. Ua moria leo leo lea li i morianga o le tamwhai e wha o le oti, attempted murder, wha pe foi i ale umia se au penga mtautia, armed with dangerous weapon, leo o wha mwe le atu la iai lea li i lumo le wha msinonga, i le aso rua suma tono le masina nei, e tali morianga e pei o na mori ai e le tua leo leo. Ai awane ngalo na na te whamanatu i lau mai mua whawhonganga, leo lo iai le tato o nanga le tato live stream, ma whai ona pu e nai ma liu whaalawe lave, ia e ngata fo i leo o whai poi ponga, sao whai tau sala online, i se tau whaamalia loto, tusa ma lau whaasoa, fitu tolu whaono le mono, whaasoa tai mai lau toa ona ngana savea, tato whidoa manuia le nei asa.